lines and angles ki chi hi bang zahia mi na in hinta tunita kena white ke saima en non le kachia asut job na le hi kom dina student khen khatin kha zanita ka non message nawa intersecting lines ki chi bang hi ya chi kha na hon dom thakwa intersect ichi chana kisutwa kha chi na hi mo kisutwa kha chi na hi ya why is kena intersecting lines sa ki chi changina hi chaki phur kha to na mun nei chi nai ve why changina transversal chi changina bang a hi ai chi le te khena dingina line ni hei pin kha l chi na heya line khat pai non hei kha m chi ta le hang hei phu kha a pai line khat hei bang m chi ta le hang hei parallel line te gel phu pai swa ka line pai pen kha transversal ke chi ve hei line pen mo to bana thei ma ma de hoi ka sak tu hi chi na ti gel hi nine chi hei line ten kha min nei thi we hi te khena di na helak tinga l chi pen kha ab chi na chiam tin heya hei to ki parallel ma kha cd na chiam te na heya pai so pen kha pq chi na chiam te leng le hei pen kha a transversal hi na bi ton lo hi mo amina ki hek chi thoi hi wai zakina ab ai ke le l chi te kha he line pai pen i chiam te na mai de ab l chi te kha align pai te amin ipiak na mai hi wai kha na thi siam ma du to bana hi chi banga parallel line oma transversal khat in hi cha ale khumlut sup nge nge hi le na thei ge diu ya akile ngat tigel ki kimdi uche le chu he tigel le ki kimdi chi nai pa ve mo thei ge ding hei to hei ki kimding hei to hei kha ki kim ja hi to bani na he tigel ki le ngat le helam tigel le ki le ngat diu chi nai ve hoi je kina hei tigel le ki kim diu chi nai pa mo hi chira na ki le ngat chet chet te kha vertically opposite angles bangki che hei chi le vertically opposite pen opp kon chi dinga vertically opposite angles in short anon changa kha vo ichan gel mai thi ka hi ma hoi kana na chiam te la explanation anop na ding na video sa lo changa kha ning hoi hem na ya hoi ban helak tenga le hetigel vertically opposite angles uchele helak ting kha vertically opposite angles hoi je kana vertically opposite angles ki chite banga ya chile kile enga chit chet hoi te akito pe che jen le ma hoi te kha vertically opposite angles hi to bana heya enno le hang hiai to hei kha ki kimgi ge dingin hei te kha bang ki chi ding hiam mi chi le corresponding angles angat dano ki bang mo uche le hei tigela ki kim le tu banga le zalama straight line theory nei kha if a line passes through another line then these two angles will be called a linear pair and the sum of these two angles will be always 180 degree uche le hei tigel ki chimo hi le en le chin he line khat pai phe ye ya khatin tan su ka ye chu helam pang pin awal za le helak tinga line pa hi khatina atan hiat awal za kha ki kim de hi chinai ve ma aman de mo ho chele helak kha corresponding angle sidi helak corresponding angle sidi to bana enno le chin helak ting ngat dan ki bang ni ve ho chele helak ting kha ki kim non ding hoi changina helama en le chin helak to kaya angles hetigel kha ki kim non di hei teng kha corresponding angles ahi ma en le chin hei to hei ki kim ding hoi chana hei to hei ki kim ding hei to hei ki kim ding hei to hei ki kim ding hoi khana chem te gi di wa hi to bana alternate angles ki chi om no na alternate chi chana ki help chi na hi ya parallel line ni pai transversal khada pai le alternate chi chang koi lakhia mi chi le kha ya line pain chin aki help pi hi ve mo ho che le yai to yai ki kim ding to bana hiai lama aki help pi kha bang hi di ai chi le hiai lama aki le help pi apolam pang aki le help pi he ti ki kim di wai ve to bana na hiai to ki bang mai na hiai ki le help pi chet kha
hiai hidi ve mo hetigel to bana hiai kile helpi kha hiai hidi ahi chi kha na chi ye du mo so alternate angles chi te kha they will always be equal. Corresponding angles will always be equal and vertically opposite angles will always be equal. Mai khana thi gi du tuna exam chang khonga hi kele class ilak chang khonga ibuai na tang pt en le han. Suppose you have a triangle. Triangle khat nei ta. But this triangle, if you add another triangle nang khan ma bai bagom leo chin kha in leo chin elak nga triangle khat non gom chang kha parallelogram khat nei ta ni vewa hu chei le koi ki kim ding ya mi chi le bang che bangai su ding helak teng to helak teng banul kheleo chin etigel kha alternate angle si le ve mo hoi jaka complete diagram hanong et chang wa kha etigel ki kim di to bana etigel ki kim non zel le ve. So these two will be equal. Alternate angles. Etigel le alternate angles sa isa ki kim di. Hoi khana thi gi do hi. A diagram paidan zela kha puchi lo ina ali lam la ta zen le la. Line hari chapai. To bana hi chapai hi ta zen transversal ni nei chinai ve. Transversal ni nei ngai le kha helak ki kim di helak ki kim di. Pa mai mo. To bana he pena en non le chin. Hiai na cheu kha ki kim ngai ve bang ja ka le line khat pai. Etigel corresponding angle se ve angat dano ki bang. Pai ja ke etigel ki kim zel di. Puche hi le tu helak tinga angle om za to helak tinga angle om za ki bang dia hi le tu helak tinga pen le he to ki kima hi chang kha he pen he to ki kim na china. Actually he pen helak to ki kim zel hi le tu hiai kha aki kim ve ko ngai chi nai ve. Thi siam deu mo. Pai kha na cham te gi ge deu hi. To bana en non leute helak kha vertically opposite angles hei kha vertically opposite angles se zel. Hai jaka ki kim thei dem zel cho. Chile hei pen to helak teng kha vertically opposite angles se zel ai chaki kim zel deu. Helak teng kha vertically opposite angles hai chaki kim zel deu. Hei to helak kha vertically opposite angles hai chaki kim zel deu chi nai ve. Hai jaka transversal le parallel lines ki chi bang jaka hi chi hak sa ta hi ai chi le ama sa pen pena corresponding angle si chi te bang ya. Alternate angle si chi te bang ya mo vertically opposite angle si chi te bang ya wai te thi siam lo chang kha diagram et dan hak sa hi hoi jakina kon gen thak dinga parallel line pa ya transversal khatin asuk kha nge hi le helak tenga to hi kha corresponding angle si di to bana adanga en leo chin hi pen kha corresponding angle sinon di wai jo changina hiai kha corresponding angle sinon di to bana hiai noilam kha corresponding angles so correspond ti chi changna angat dan ki bang china chiam te leute nuam de hi to bana vertically opposite angle si ki chi chana ki le ngat ai ke le ki to pi kha chi chat ten le chi hiai angle kha helak ngai ve atop na hiai to ki to pi kha na kha helam pang so hi chi dana kha hoi jaka kha vertically opposite angles bang chengai to di chi le hi china ngai to le te bang jak he kha line pai swak dingin transversal kha pai swak di chi le tu hei le ki le ngat hei teng le helam pang ki le ngat ve hoi jaka vertically opposite chi changa kha ki le ngat chet te gen na hi to bana i kho ki mo te na thei siam do helak teng bang al center line le hiat mi to sak te top di ne ve ma helak tenga kha apos ki phut zeri ve so alternate chi cha bangyam chile helam pang anang nam le atai pa helam pang anam di helam pang anang nau ma le atai pa helam pang anam zel di hi chakile hel khak che te kha alternate ki chi ve hu che hi le parallel line ni pa hen na helak tenga transversal khatam le akile hel di bang hiai a le chu akile hel pi chat di hiai ve